Ça sera un plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media mwana oyo azana Vigare c'était final. Photo créant. Vous avez vu le soleil? Ils ont atteint. Photo. No parta, wana sana ki no parta. Ndenge bima. Ya yibi ndenge ba beta kate. Aji kutia 20 ndenge nini. Ngana tia 7, 20 bibi no parta. Déjà na 3 kilo. Oyu de ngana tia ke confiance tem. Ko wana kima. Akumi na katikati ya mko kwa ina yini. Mais de rata et faire à la du Soudan à Robima. La kuma ku pesa confiance pas de 7. Nga. Ah, 7 non partant. Kada yo shuku beti 7 yo tara. Zira. Tara ndeto yo. Oi. Umoni ye, umoni 7. Kurisi ya kemia. Le beta mo pe meto kasa akasara biso. Mkoro wana kasa kama lelo shuku beta ku kandi normal. Ah mamba pe mioyo. Na bien. Eso ça tu. Hey, konde sile nani. Tuti kananu makambo ye pemi. Na yibite tare ni temperature yo ndingizali. Ah mweza ma. Na yibite oyu angere oyu awuti brese vidi to wesari kaka ya Congo. Mweza makasi côté bimara ya on bazo régler. Sila. Régler on ma be. Ngai le funa yiba moya ngwe wutaga wapi. Usakate. So tu no ngoko. Oyo kwele estoma papa. Liberi baganga kawa natanga siko tuiba muyu yuti wapi. Mwe bimara na no. Ha. Este. Ha. Mwe bimara wapi? Na este. Ah. Non. Est-ce que baba descendre ba guerre zo bimaguna mwe bimaguna. Kada. Mwe robima jamais na est. Yo yiba na yote. Ndi usawa no yiba na lo. Mwe robima jamais na est, robima na bimara na nord. Bien na sud. Ikonda, uyibisoki na tari pe ujene na leson. Poli na ndimita mu yikubi man este. Este masasi mkornyo suba gerio izala kan este mu yikubi man ndengeni. Ikukusele na west ne awana. Soki na Uganda te na west. Ah, na west. West Africa te west. Namoni yeza mutatembi ngaza mutatembi foto za conclusion foto tuna scoba sina tukutuna ba bien raison faire yo même na pembe ozo ratenga ba memero na ngai sikoto tuna no ba tupona tembe no sina sina bien raison où se lève les où se non c'est là là oui maman s'il vous plaît ce que dit maman bonjour maman. Maman excuse hein. Et l'autre ça la tempe awa to linga te ba place moi ebima. Le soleil. Se lève le soleil. Voilà ce que moi mimanga na bulu yeke na bino. Kasi comment ka sobi ngam tunanzela hotel ici, tam to répondre ma bé, ouais comme bulu yeke. Na bino ko na yebi yango te. Maman on est tombé. Tu comptes te ukutuna badrushi. Mais voilà. Attends kati konda. Maman ebi bulu yeke ko suko. Abi makambo etali yete. Te
Atangate. C'est là. Bon, frère, excuse. Yaka papa, yaka. Maman on a tangate. Maman Tala tuka vous. Maman on a maintenant 25 s'il vous plaît. Bon. Simba. Petit frère. Excuse hein. Excuse. S'il te plaît. Bonjour. Bon, on a habité tout comme nous après-midi, bonsoir, bonjour. Pour vivre au Congo, tu es au Congo. Il Cambodgien, ouais. Qu'est-ce que lève les lèvres de où se lève le soleil? Bon, excusez-moi, on dit que où se lève le soleil. Pour papa, on t'a tembe. Le soleil lève un nord. Attends, vous ne voyez pas ma imiter. On a est. Est na ebi oh nini ko na ebi si eke na est kuna ba guerre ça. Nzamba ko linga ke ba mo ebi ma kuna. Le soleil. Ya on sko nous va expliquer biso pour tembe si là. As-tu tiens tembe? Na yibi ngala de bine que le lève le soleil. Le soleil lève. Il va ndaka wapi? Ibi makawapi? Papa, il mara. Ngana de bine mo ibimba na Uganda. As-tu tiens tembe? Papa, il mara. Il mo mara. Non. Ah. Mara non. Non, où est-ce? Nga vanda kotote, mo ipia makasi. Na vanda kotote. Kote ma te na bina vanda kotote. Vanda kotote. Réponse au pesa ba tata mikolo ya mwana. Il faut aider bango ba papa ba na ignorance là. Non, ba tu ko mona ba le kana ja ba ipesi papa mo ebi mana est. Là la kana ouest. Mais wapi? Esili boyo kito. Na bia esili. Si na me diu me so pas de ma cherche ta. Je peux le bac na est. Je peux singa raison. Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa Edo Amani papa ngana ningana nga EHP Media ngana ningana nga EHP Media.